Важные слова в немецком языке. Это немецкие предлоги для начинающих. Как легко запомнить и применять. Данное упражнение нацелено на автоматизацию предлог плюс существительное. Как в этом случае будет меняться артикль у существительного. Итак, после нашего разговора. Все слова, выделенные красным цветом, нужно запомнить. Это наши предлоги. Nach unserem Gespräch. Nach unserem Gespräch. В эту вазу. In diese Vase. In diese Vase. Дом напротив церкви. Das Haus der Kirche gegenüber. Das Haus der Kirche gegenüber. Обратите внимание, что данный предлог стоит после самого существительного, напротив церкви, то есть der Kirche gegenüber. Иногда мы можем встретить, что данный предлог будет стоять перед самим существительным. Например, das Haus gegenüber der Kirche. Под моей кроватью. Unter meinem Bett. Unter meinem Bett. Против его желания. Gegen seinen Wunsch. Gegen seinen Wunsch. Из этих старых домов. Aus diesen alten Häusern. Aus diesen alten Häusern. Против моей идеи. Gegen meine Idee. Gegen meine Idee. На этот новый стол. Auf diesen neuen Tisch. Auf diesen neuen Tisch. Для твоей матери. Für deine Mutter. Für deine Mutter. До 9 часов. Bis 9 Uhr. Bis 9 Uhr. Без твоей помощи. Ohne deine Hilfe. Ohne deine Hilfe. Учиться в университете. An der Uni studieren. An der Uni studieren. В университете. In der Uni. Вот в чем разница предыдущего словосочетания и того словосочетания, которое вы видите сейчас на экране. An der Uni и in der Uni. Вот когда у нас есть глагол studieren, учиться, тогда мы используем предлог an der Uni. А когда мы просто находимся в здании университета, тогда мы используем предлог in, то есть внутри здания. Во время завтрака. Beim Frühstück. Beim Frühstück. Ключом. Например, я открываю дверь ключом или закрываю ее. Mit dem Schlüssel. Mit dem Schlüssel. С каких пор? Seit wann? Seit wann? Пешком. Zu Fuß. Zu Fuß. Устойчивое выражение. Поставить на этот стол. Auf diesen Tisch stellen.
auf diesen Tisch stellen. Для наших клиентов. Für unsere Kunden. Für unsere Kunden. На автобусе. Mit dem Bus. Mit dem Bus. На вокзал. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Кроме моего отца. Außer meinem Vater. Außer meinem Vater. Из серебра. Aus Silber. Aus Silber. Из дерева. Aus Holz. Aus Holz. То есть какое-то изделие деревянное, да, и мы говорим, дом деревянный. Das Haus ist aus Holz. То есть из дерева. Из золота. Aus Gold. Aus Gold. Спрятаться за шторой. Hinter die Gardine verstecken. Hinter die Gardine verstecken. Спустя месяц. Nach einem Monat. Nach einem Monat. Положить на пол. Auf den Fußboden legen. Auf den Fußboden legen. Лежать на полу. Auf dem Fußboden liegen. Auf dem Fußboden liegen. В кухонном шкафу. Im Küchenschrank. Im Küchenschrank. С двумя чемоданами. Mit zwei Koffern. Mit zwei Koffern. В это кресло. In diesen Sessel. In diesen Sessel. После каникул. Nach den Ferien. Nach den Ferien. После отпуска. Nach dem Urlaub. Nach dem Urlaub. У моей тети. Bei meiner Tante. Bei meiner Tante. Под Гамбургом. Например, проживать. Bei Hamburg. Bei Hamburg. Через улицу. Durch die Straße. Durch die Straße. К моим родственникам. Zu meinen Verwandten. Zu meinen Verwandten. На лекцию. Zur Vorlesung. Zur Vorlesung. На конференцию. Zur Konferenz. Zur Konferenz. На урок. Zum Unterricht. Zum Unterricht. За твою помощь. Für deine Hilfe. Für deine Hilfe. Поставить под зонт. Unter den Regenschirm stellen. Unter den Regenschirm stellen. В Гамбург. Nach Hamburg. Nach Hamburg. В город. In die Stadt. In die Stadt.
на этот подоконник. Auf dieses Fensterbrett. Auf dieses Fensterbrett. С остановки. Von der Haltestelle. Von der Haltestelle. Повесить над пианино. Über das Klavier hängen. Über das Klavier hängen. Положить в папку. In die Mappe legen. In die Mappe legen. Над этой доской. Über diese Tafel. Über diese Tafel. У врача. Beim Arzt. Beim Arzt. Со стола. Vom Tisch. Vom Tisch. Вешать на крючок. An den Haken hängen. An den Haken hängen. Уже месяц как. Seit einem Monat. Seit einem Monat. Сесть за компьютер. An den Computer setzen. An den Computer setzen. Положить под письменный стол. Unter den Schreibtisch legen. Unter den Schreibtisch legen. Из этого города. Aus dieser Stadt. Aus dieser Stadt. Для моего мужа. Für meinen Mann. Für meinen Mann. Для моей жены. Für meine Frau. Für meine Frau. Вокруг нашего дома. Unser Haus. Unser Haus. Через большой парк. Durch den großen Park. Durch den großen Park. Вокруг этого здания. Dieses Gebäude. Dieses Gebäude. Кроме этого задания. Außer dieser Aufgabe. Außer dieser Aufgabe. С концерта. Vom Konzert. Vom Konzert. Резать острым ножом. Mit dem scharfen Messer schneiden. Mit dem scharfen Messer schneiden. Напротив моего дома. Meinem Haus gegenüber. Meinem Haus gegenüber. В банке. Bei der Bank. Bei der Bank. Когда мы работаем в банке, мы говорим bei der Bank. Положить в почтовый ящик. In den Briefkasten legen. In den Briefkasten legen. В Германию на корабле. Nach Deutschland mit dem Schiff. Nach Deutschland mit dem Schiff. В окно. Durch das Fenster. Durch das Fenster. На полке. Im Regal. Im Regal. Перед зеркалом. Vor dem Spiegel. Vor dem Spiegel. На свадьбу.
Zur Hochzeit. Zur Hochzeit. Поехать на море. Ans Meer fahren. Ans Meer fahren. От кого? Von wem? Von wem? От моей сестры. Von meiner Schwester. Von meiner Schwester. На ту стену. An jene Wand. An jene Wand. На эту стену. An diese Wand. An diese Wand. Поставить между креслами. Zwischen den Sesseln stellen. Zwischen den Sesseln stellen. Уже несколько лет как. Seit einigen Jahren. Seit einigen Jahren. Вешать на потолок. An die Decke hängen. An die Decke hängen. На Рождество. Zu Weihnachten. Zu Weihnachten. На праздник. Zum Fest. Zum Fest. Поставить на подоконник. Auf das Fensterbrett stellen. Auf das Fensterbrett stellen. После перерыва. Nach der Pause. Nach der Pause. В аэропорт на метро. Zum Flughafen mit der U-Bahn. Zum Flughafen mit der U-Bahn. После уроков. Nach dem Unterricht. Nach dem Unterricht. До завтра. Bis morgen. Bis morgen. Из всех книг. Aus allen Büchern. Aus allen Büchern. На плите. Auf dem Herd. Auf dem Herd. Спустя 3 дня. Nach 3 Tagen. Nach 3 Tagen. Поставить в холодильник. In den Kühlschrank stellen. In den Kühlschrank stellen. У всех родственников. Bei allen Verwandten. Bei allen Verwandten. После всех экзаменов. Nach allen Prüfungen. Nach allen Prüfungen. Повесить на стену. An die Wand hängen. An die Wand hängen. Поставить рядом с кроватью. Neben das Bett stellen. Neben das Bett stellen. Напротив вокзала. Dem Bahnhof gegenüber. Dem Bahnhof gegenüber. Против моего друга. Gegen meinen Freund. Gegen meinen Freund. От головной боли. Gegen Kopfschmerzen. Gegen Kopfschmerzen. Из этой главы. Aus diesem Kapitel. Aus diesem Kapitel. В строительной фирме. Bei einer Baufirma. Bei einer Baufirma. Если, например, работать в строительной фирме. На стуле. Auf dem Stuhl. Auf dem Stuhl. Положить на кровать.
Auf das Bett legen. Auf das Bett legen. Без этих документов. Ohne diese Dokumente. Ohne diese Dokumente. Со всеми детьми. Mit allen Kindern. Mit allen Kindern. Со всех столов. Von allen Tischen. Von allen Tischen. Со всех школ. Von allen Schulen. Von allen Schulen. Рядом с тарелкой. Neben dem Teller. Neben dem Teller. Из Швейцарии. Aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Из Германии. Aus Deutschland. Aus Deutschland. Между шкафами. Zwischen den Schränken. Zwischen den Schränken. Поставить рядом с дверью. Neben die Tür stellen. Neben die Tür stellen. За шторой стоять. Hinter der Gardine stehen. Hinter der Gardine stehen. Поставить перед обеденным столом. Vor den Esstisch stellen. Vor den Esstisch stellen. Против моей идеи. Gegen meine Idee. Gegen meine Idee. В кошельке. In der Brieftasche. In der Brieftasche. Для моих родителей. Für meine Eltern. Für meine Eltern. Со шкафа. Vom Schrank. Vom Schrank. У всех детей. Bei allen Kindern. Bei allen Kindern. Кроме этих упражнений. Außer diesen Übungen. Außer diesen Übungen. Кроме моих детей. Außer meinen Kindern. Außer meinen Kindern. На этот стол. Auf diesen Tisch. Auf diesen Tisch. На стене. An der Wand. An der Wand. Сесть в кресло. In den Sessel setzen. In den Sessel setzen. К парикмахеру. Zum Friseur. Zum Friseur. Из этого города. Aus dieser Stadt. Aus dieser Stadt. У моих коллег. Bei meinen Kollegen. Bei meinen Kollegen. Без ботинок. Ohne Schuhe. Ohne Schuhe. Положить в сумку. In die Tasche legen. In die Tasche legen. Из нашей библиотеки. Aus unserer Bibliothek. Aus unserer Bibliothek. Под Берлином. Bei Berlin. Bei Berlin. На море отдыхать. Am Meer. Am Meer. На метро. Mit der U-Bahn. Mit der U-Bahn. К моей бабушке. Zu meiner Großmutter. Zu meiner Großmutter. Вокруг стола. Um den Tisch.
den Tisch. В моей школе. In meiner Schule. In meiner Schule. В эту сумку. In diese Tasche. In diese Tasche. На этот стул. Auf diesen Stuhl. Auf diesen Stuhl. После отпуска. Nach dem Urlaub. Nach dem Urlaub. С мая. Seit Mai. Seit Mai. На такси домой. Mit dem Taxi nach Hause. Mit dem Taxi nach Hause. Карандашом. Mit dem Bleistift. Mit dem Bleistift. Сесть перед телевизором. Vor den Fernseher setzen. Vor den Fernseher setzen. В эту папку. In diese Mappe. In diese Mappe. На пианино. Auf dem Klavier. Auf dem Klavier. Через ворота. Durch das Tor. Durch das Tor. Из шкафа. Aus dem Schrank. Aus dem Schrank. Из многих стран. Aus vielen Ländern. Aus vielen Ländern. На эту полку. In dieses Regal. In dieses Regal. Из офиса. Aus dem Büro. Aus dem Büro. На мой день рождения. Zu meinem Geburtstag. Zu meinem Geburtstag. На этот крючок. An diesen Haken. An diesen Haken. Сесть за стол. An den Tisch setzen. An den Tisch setzen. Ложкой. Mit dem Löffel. Mit dem Löffel. Поставить рядом с этой дверью. Neben diese Tür stellen. Neben diese Tür stellen. Сесть на стул. Auf den Stuhl setzen. Auf den Stuhl setzen. У окна. Am Fenster. Am Fenster. На урок. Zum Unterricht. Zum Unterricht. Положить на диван. Auf das Sofa legen. Auf das Sofa legen. Через 2 недели. In 2 Wochen. In 2 Wochen. При прощании. Beim Abschied. Beim Abschied. По нашей дружбе. Aufgrund unserer Freundschaft. Aufgrund unserer Freundschaft. По опыту. Nach Erfahrung. Nach Erfahrung. По моему мнению. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach. Помогать в работе. Bei der Arbeit helfen. Bei der Arbeit helfen. По расписанию. Nach Fahrplan. Nach Fahrplan. При всем желании. Bei allem Willen. Bei allem Willen. На север.
Nach Norden. Nach Norden. С немецкого языка на русский. Vom Deutschen ins Russische. Vom Deutschen ins Russische. К окну. Zum Fenster. Zum Fenster. Под деревом. Unter dem Baum. Unter dem Baum. К моим родителям. Zu meinen Eltern. Zu meinen Eltern. Вокруг школы. Um die Schule herum. Um die Schule herum. Над диваном. Über dem Sofa. Über dem Sofa. Например, что-то висит где? Это у нас дательный падеж. Über dem Sofa. Напротив окна. Gegenüber dem Fenster. Gegenüber dem Fenster. По городу. Durch die Stadt. Durch die Stadt. Далеко от города. Weit von der Stadt. Weit von der Stadt. Недалеко от города. Unweit von der Stadt. Unweit von der Stadt. На стене. An der Wand. An der Wand.